ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯁꯣ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯣ-ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯅꯦꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯦꯖ ꯗꯦꯕꯥꯟ ꯁꯔꯃꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯇꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯂꯦꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯖꯅꯇꯥ ꯗꯣꯜ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯂꯦꯟ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯦꯕꯥꯟꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ 1997ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯁ ꯐꯤꯌꯔꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯇꯤꯡꯈꯪꯅ ꯌꯨꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ 2001ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯈꯪꯗꯕꯈꯩ ꯏꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯥꯏꯁꯥꯛꯁꯤ ꯆꯨꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯂꯩꯉꯩꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤल्म ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯥꯒꯁ 3 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1997ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ 4ꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯆꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ 1997ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯞ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯁꯦꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯤꯞ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ 19 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯆꯥꯛꯈꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯩ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯕꯤग ꯕ꯭ꯂꯟꯗꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ
मखोगी फ्रेमवर्क सिदैसिदा करी यावरी हाइबसे हुजिक याम कन्ना अखोय विजिल तौरी अदुगा हयेंग तांग तरागा मरी नागागी इंडिपेंडेंस डे ने हारिबा सिदैसिदा मखोगी डिमांड सिंग ओपन तौगनी हारि अदुना अखोयना सिगुम्बा तांग खरदा कराई कराइदगी थोलकदगे हाइबना चिंगबा मयाम सिंगजे अखोयसु याम कुमना मॉनिटर तौरी अदुना सिदैसिदा ममांगदा लैगिबा एनडीए गवर्नमेंट मतमदने 18 जून थोकिबजे हुजिकसु बीजेपी गवर्नमेंट करीगिनो हुजिक बीजेपी की गवर्नमेंट सिना समना हादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना एलपीजी गैस की ओरो अमगी ओरो याम कन्ना मेसेज पीरना मियाम सिंग ngahalekna tok tongnabagi yamna nakchinabagi atmosphere ma mahana sagale adubu handaki asigumlaba agreement sign tongnabasidadi manipur gi assam gi arunachal pradesh ki kanamata khangandana tawba habse india si democracy ne na world si dai sida maming le adubu handakti yamna democracy sigi wahan thok lei handana dictatorship ki mongda adu yamna akhoi conspiracy ama yauna tawkiba poche masina democracy che hujiktagi di dictatorship ki lamai ama akhoi modi na hangdu ena akhoi na adu mai law tamo manipur yauna bjp gi akhoi web ne na huji hanali da bjp phatana masing yam khale mi yam dare hanta ki si ta sinama manipur gi integrity sodi manipur da mara ta ba ngam gani khanbra ngamoin khanbra bjp manipur nate north east ta haibe north east ta bjp gi maru hunna ba yam kanna tax amoina changjal poche handa ki sidai sidagi di manipur da bjp gi mi thi ba wagane na ai masa gi makhong da thang yan zibo thokani kano len makrang khangjaning se india go men ngam hegi mata go manipur siam apik pa state ne na usitab gi mong da pangtau da taw sina kaling ban ta ki territorial integrity singra ga di assam arunachal pradesh sausale semning ma da semba semning da ne da semi film sala de north east the balkanization of the north east se oithoro ai habigi lambi leitabra well handaki historic peace accord signed to base in one way naga vex problem moigi yam sang na moina insurgency dagi laaga ceasefire laiba moigi NSN gi program se handaki peace accord da kadai phau da no moina government of India da thajaba yabra whether the signing of that peace accord is just for the sake of it oigdra natraga tasengna aduna moigi dream do aseng bat lakadra haibagi pot mase ikhoi miyam na chingna ba ma yauri aba thangnana leiriba arunachal adagi assam maru oina ikhoi manipur masigi lamsing asida moina asagi integrity do all naga inhabited areas hairibane ba adu eragadi moina changsilaiba step ase tasengna if government of India is sincere moina nakanamada moina aspiration phange haibasu khan bayai adubo maduna ngasai haibugumna ekhoi sadevan haibugumna June 18 do adu naona moi ningsiningai mathau tai len matang se khanjani se naga inhabited area sabo wafum sida laisi myanmar da su tai ko myanmar da haibungam de aduga mokoi gi claim si akhoi gi different independent nations sing khaidoga mokhogi punna lemba thugai khibri sim khogi point se maruina laksani point manipur independent country amona nation amona lembani 1949 de india da merge tawkibani adu merge tawki independent nation amona lemba manipur sta manipur taiba naga sing si mokhodi to khwaina ta khibini agoi masi akogi inhabited area punsang da se justification jawain law id as my personal view a justification and aloning de maramdi manipur state as a state it was a princely state matamdu da ikhoi se sovereignty state ama oirame ba ado maru oina ikhoi gi lam ase matamdu da indian constitution ayaba piraga ikhoi boundary ama leraba pot ama oirame ba whereas huji moina changsilai ba be it nagaland or whatever moina tanjari ba pot adu di moi huji nagaland state phangjari se india na boundary demarcation to bi bane ba moi intention di as you have rightly said somi myanmar side gi lam khar ama adu gi ekhoi north east ki som side ta ngasai gi state ani ahum sida taseng na moi asidi moi logi haibudi there is their very clear intention but whether they can carve it out adu madi it is a million of questions len matang sim laksaning se naga gi in history ni am kan hai
top top makan gi puari itiasa mi khudemak history khudum tongandra naga gi tongangani kuki gi tongangani bihari gi tongangani gujarati gi tongangani mongol gi tongangani pakistan gi tongangani india gi tongangani ini history se masi wahan thoksina yam top top moina putho okanda magi pose justify to no khoni si yaning Aidi taseng na haibada ay yaning ba paude. Simple reason is nasa haibagumna lot of collective of community tribes koi puna hingmin na bunina masida moina tongan na cannot togi haibududi aidi I don't agree with that theory. Hojik si taseng na hakanda len yamna reality fact ha gadi National Socialist Council of Nagaland gi ani tak IM amsum ke lekre Right. beginning NNC degi fijo gi matam degi Manipur kai thagre ukhul da Manipur Naga Revolutionary Front na kai thagre Senapati da United Naga People Council na kai thagre ZUF na kai thagre nomagi marai chai thagre reformation am stokre PT khakna litto ba ma film is the most tawdi ya de film la pa ga sovereignty ta lam sovereignty thadu ganda karigino mokhoina mokhogi to to khara tawgi khanbagi mota migi lam si da loge sumkhali pose masi yaga da mabra masi yaga ni thazde ado moi posi thajaba thame VS atem gi matungina naga inhabited areas is still on alive. the card still alive hari Right. masi haibom to pangai heren khanbra nataga india ge hosiki leba political reality sigi matungina masi moi si maturity oiba wale no nataga thajaba gadum leibjal Say it's a political process. VS attempt na haibado ma haidaba yadaba mangondi haigadaba pot masak madi oiri buneba. But in the long run, hairiba political process ama leibanina tasengna hairiba moigi hujik changsilaiba peace accord adagi ase framework ni hai. Practically this is a framework haina honorable prime minister na so haibani aduga leiriba BJP leaders na so even state ki BJP na phau hairi neba. Hairiba moigi peace accord ase it's just a framework. But to my mind, I still have a doubt. Asigi framework ase tasengna manungda ekhoi uruda banina it will not be just as simply as a framework. It would have contained something which would have struck other sentiments haiba masi so soidan engon da chingna bama phawe adumak prajai miyam su chingna bam phawni haiba se engana dum thamjagi mayek singna lien gang te na mek sum na takpidi something hidden agenda khara yawe transparency with the port khaduna ta senama manipur parja miyam na north eastern state ahum khakna masigi singna ba lemle mam de bhar saka ki lauthuk loi koi leitab na taba double standard oiba policy program mayam khak mamang thakta thengna khaba face tawkhamnina masigi singna ba se dum leiri hai matang sa de break malo ke break ke matung da koi thuna lak sake impactive gi manung khon am yeng ta tan leibi break ke matung da mayam bo makana taram na oksari tamade ban khangjen ngi posi mamang si irang thokre ai nga sa jwai jakre ado hojik si tasenama integrity gi wafum sopala de not only manipur state ani irang hodore irang hoba sa aroi bidani masigi repercussion masigi consequence yang aso bom pige da busumale ai nga sai lenda haje kiba balkanization of the north east si machet tak bai si india da compulsory effect rokone aduna di moina tak government of india na langadu bol se sumna langen lobra natraga masi ngak thorkani natraga sigene khan mase India government gi chang yengje akhoi da han tawbani mase ado mamangi da padmana bayana kano taraganda Amsterdam da inari si without territorial limits only 3 words ne ana handaki sidai sidadi hidden agenda amaga loina na yawramani haibase akhoi gi chingnaba ama leirabani na ko masidai sida makhoi gi akhoi manipur da natna north east ki achouba block amadi soida maki against the India government against the akhoi talk sigi sidai sida lakpa sidi soidraba pot amakak oirabani kanagumba akhoi any government of India na ngasagi talk sidai sida ngasagi mafam kudimakta makhoi naga inhabited area sing sidai sida sam karigumba kharadi pangthokadoriba aduna masi pangthorakpa matamda aikoina pamiba aikoi mayam punna leiminabagi hingminnarakpagi wari singbul mayam singasi punanabagi machaktudi oidreba lehogadori si kanano solonda kuki sideline tawri nagas adagi maitai sideline tawri loinana north east ki manungda Arunachal Pradesh ki Assam ki aduna hairiba singsi loimak lakpanina masidi chapchaba stand si yamna clear oina lawrakani aduna India da achoba makhoi gi setback amadi handaki sida sungsoi sida lakane se agi thaja Amo Nagaland manung simakta da Eastern Naga People's Organization ENPO na tongan ba state ma pibiro Nagaland le ningde na
ihau hau leikhrabani ꯍꯣꯏ Zerex Manipur Nagasingna, Manipur like Tamningre and Asonda Tamu, Lone Filo than Lako from the Grammy. ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ Impan the labor, who Kabu, Sinau, and Nagasing, and Nagalans, a local setting them high Martine. Adudi Makoina self assumed to work. Protector of the Nagarites, Nagagi, integration Nagagi people in the Makoina, loud Kungi Punose, Kadai for Naga for us in a Jai Wakulunde. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯀꯨꯝ ꯍꯤꯀꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯕꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯨꯀꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯣꯂꯣꯝꯗ ꯖꯨꯀꯣꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯈꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯀꯣꯇꯥ ꯅꯨꯡꯇꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ 하이드버 놈이 아무튼 레이키딩 하시버도 소파 아두가 마탐다 유나이티드 올나가 스튜던트 애소시에이션 머니푸르 안삼나 이코노미 블로켓 tꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯌꯔꯂꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯒ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯈꯨꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ADCꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ADC ꯃꯤꯈꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯩ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯜꯂꯤ Well, hairiba ujiki ADC karaga mana mamangda wa mahaiba hujikna wa mahaiba bese chumi mamangda ekhoi nagai chin nau singna every time moi agitation ma lakpa kanda state government asina ekhoi bu yeng sindre moi se government sina tonganba keno masida moi se chat khare haiba se that is their propaganda aduna ngasai hairiba MDC kaba adugumba member maduna nakana madadi government gi kana ba makhai di lawraba hujik so adum MDC oizaraba adum haina in the interest of state integrity do mana nakana madadi magi phomba mana toriba mana oiraiba MDC di government makhane ba that he has to understand it simbo oida padi politics kyam sana sakini khali truth always lasts and make-up stories always shorten hai bama lege aduna ngasai gi oidaba padaba tobaduna ngahakidi hingnabagi further distance amadi chalambasu yai but in the long run that will not help him to see the world what is actually ado len namna akogi reality am ka hajabu haiga dek manipur da kuki len su tali len si aroi be tale hek leiba mi khai tala ka marlen lakhini ade siru len su lakhi be yai laksani wafam de nagana mogi nagali mena designate to lam sing sa kuki me am tai kuki na si yara kada masi khangi bani tasina ha kanda masi makoina masi nagata ba area ne ha kanda kuki ni yaro isi khangna moina thangli pose hetang ngam gane ni yam line lo buzal nagagi lamda kuki su lei kuki gi lamda naga su tai mandumak hairaga naga sing na moigi huziki taliba moigi aspiration ase phangye hairaga su kuki na aduma phare ekhoi leiba jaga si noi gi ne hena chawrabni na noi lokhro haiba makti I don't think that they will compromise on that at the same time moigi mi su ekhoi gi romda laaga adum haina haiga do bodi ei tha jade aduna ngasai gi homeland tan haiba sidi ngasai gi group tongan ba leiriba sing sina moigi homeland tan ba haiba di adum thok su thok rakhigini hujik but ultimately those will just settle
Muivana for the last so many years, decade kyano ma torak pa phawda ngasi from sovereignty to the kadai phaw tarak pura raga autonomy da tarak da ori ne ba adu phaw so maybe ori bani ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ yes exactly pi do ba piroi do khangdri bani therefore homeland haiba yad natraga greater yad haiba gi pot issues be it any irrespective of any tribe or whatever community that matters may voice no tingmi voice no ko len matang sa akhoi mizo insurgency yang kan horum bok timing sa mizo accord na sign to tung da shanti le na lupa crore sama pe nam thagi do sumaina su taroi haninga li tabra well Mizo accord to it's totally different from what accord we are having today laksani point di naga peace accord ni mizo accord habdi irang horum ni moisu independence talamini kari khara talamini ba laksani point di India government su kokti wang abang tani na moina tasina hakanda masi khara pir ga harau holaga peace borders kana crore sama pir kana loisan bagi oi thok pasu dum nei bra sin ai point as of now I don't see that maram di India government su mamang nei degi hena singa abani moi gi intellectual area ba bureaucrats sanarak pa pot se it's just like a slow poisoning aduna pot se sum in laga ngasai gi moi sut warak pa matama lakpa kandadi it will be saturated so ngasai mizo na kan na tanara mizo accord phangaga with lot of peace bonus pi ba haibudadi matam du that was but at this juncture I am thazade moi sumaina phangani haibase tamasi matang da ki interlocutors RN Ravi ne RN Ravi si ta sinama NSN I am natraga naga ki insurgency issues se yamna vocal ba yam intuibu nu pane yam phajana I bang ang hi nu pane na khoi do isi karbani na khoi isi paisa akoi gi extortion to bane ko pan ka yam ngam nu pane against the lember pone but representing the government of India sign to give matang se India ki policy si haidu hajin to ki pot ma lai se something behind ke khara lem ko ma masidi adum hujiki hariduna adum paukhum dusu adum oirabane ana hujiksi business ni haitare north east da tawriba mayam singidi shanti gi si asengba real shanti nate ana ngahaki oina akhoi sen tum khara thadara ganda development gi khara tawra ganda mayam singji lakna hanbagi policy si de akhoi mayam ji chongjanabane masina akhoi gi life si yamna gano future ama akhona yamna phajaba perspective amada lakpa sidi oidrabane ba Macam licang cina India government na North East si kamaina yenge harganda North East si akoi border state oiba China gi kari gi somlong gi defense line si dei sida akoi gi border area se masi India si ngang na ba gi na mata chengwat pane aduna hairi ba mafam si dei sida lan hori ba kholi ba mayam jing ji yani goi thema ganda nowra ganda any moina pining ba loning ba mayam ji thadara ganda adumaina survival of the India si ne ba aduna swaida lairisi de sida asengba real kanu dumadi phangani sidi akhoi madumadi thajade taw matang sida akhoi gi Manipur si maning tamba leiba amone lemba ka sida merge tawre force merger tawire force merge mutun da mu ngalai tana ot pa nei ba khot pa sing ba pam da myam se torode pre independence status so tal oi hainingai li tabra masidi automatically adum lakadaro ba kanune maramdi Manipur da akhoi gi human right violation mayam ma tawgre akhoi gi territorial integrity si thugaina na ba kaya ma tawgre lepal laitana hoji amuk naha oiriba mayam singchi tongan ba drug ki kari gi mayam ma thajala ko singchi fajana ngak sendana mayam jinji suon ba yade haibu gi intention kam laite freely akhoi sidai sida phangda ba laite aduna Manipur miyam singjina ngah laitana issue amagi mathang da issue amagi mathang da mi mayam ama mathang chiraganda akhoi singji kangau na raga laisine ngamu sigi sida yanare CP judicial inquiry tawragani Supreme Court te adu haire har ganda sumaina akhoi mi amagi phangpham thokpa right chi pi dadana lairieba aduna sigi akhoi gi survival sigi damakta last di kari khalakani India da ngasi akhoi na pullaga da ngasi phauki da akhoi na leliba punsi amasung Prithvi tongan ba jati kaya singchina chaukat kibagi civilization gi pochi ura aganda khala ganda di automatically akhoi gi hana gi 1949 gi pre merger status to madu lakani haibasidi sungsoi soidrabani aduna India gi mabuken sengdaba haibasi akhoi na khangdana laire aduna handaki peace accord ki matang sidai sida India government na yamna sincerely work tawra agadi madu gi du da kitang thaidora kadra natragadi
ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅꯥꯊꯩꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯦꯟ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯇ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯦꯂꯤꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯝꯊꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯝꯊꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯍꯩꯔꯦ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯇ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯥꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯟꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯕꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 21st century ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ social media plays a very active role. Say Facebook, Twitter, WhatsApp, whatever. Social media da leibasingse. Hujik hek tharaga hek kapaga tharaga thumbagi yuk oirabneba. Kyam sang namoy na ekhoi gi leiriba Manipur gi situation se central government na kyam sang suppress toraga namthaga thamgado ba haibududi hujikani yuk sing they are fast in technology. Which means I buy a theory that ngasidagi lakadoba next generation faudadi hujiki social media sina punamakta upload torapa kanadi center da leibasingsu achum karino haiba madadi moi soidana khangakani because ngasai gi khoina 1949 gi ekhoi princely state oina leiramba government of India union de khoina merger tobudo adudi moi kaubudi yaroi under some condition haiba we were given a condition that schedule 1 entry number 19 adugi point duda ekhoi se merger agreement ama adusu one of that aduna central government na ekhoi gi leiriba ekhoi integrity adu ekhoi gi yamna politeness oibasing se moi yam sangna ekhoi bo litmus test gum sanara gadi one day mi mayam hogalakpa kanda aduwaida change samadi soidana lakani aduna aige aroibada haining badi ngasigi discussion sida peace accord signed to say let them do wherever they want but it should be within the Nagaland area Manipur oisunu Assam oisunu doga Arunachal oisunu let them not interfere with our boundary moi demarcation toning budidi Nagaland manung dum tawsanu ekhoi best wishes pige ado moi apam aspirations su phangjasanu but at the expense of that peace accord Manipur amasung notice atei dikai ba roi haibase e miyam da ekhoi gi panel discussion da thammani adona ekhoi gi sentiment ama ekhoi gi nungaitaba ma phawrakpa kanda moisu ekhoi neighboring oirakadobnina aduwai da khara politically khoi khara adjust toba amadi mathau tai haine khali lena mayek sing sa takpiri loine na huji India na mapangan kanba leba ma odna Manipur gumba apikba state am khakta tawningi tawgadabani natraga si yagadabani habigi neser dugi matam du tasena ma khongbagi mathau lae khongdabsu yade mamdi Napoleon Prithivigi Malem Tangkhai am khudum chanba ngamba Napoleon si Battle of Waterloo da mai thi khibadumna India na khongtang gi sori sukso sudna Manipur gi hakta India kai bigi phim khale se Manipur parja miyam da phawba thamoini loina masda India na yamna singna diplomatic oina sensibility leina praja miyam gi ihul khang thak toba mathau tai habse ngasi ekhoi gi manung hodagi discussion sige ekhoi khangjab ngami loina ngasi manung hodda saruk yabiriba All Manipur United Club Organization ki Vice President T.S. Devan Sharma loina Janata Dal United Manipur gi General Secretary Lian Gangti anibo amka na taga sa phongdok sari Thank you. loina miyang tabi punong tagi kanin na biatan di